Maya pagat panapon karing sabla. Kaniting banalamisa, yabe talaking panalangin tamo. Ing kapasalamatan ing balayaning maya papastol. Antimorin ing kapasalamatan dari. Sita Celis, Erwin Dizon, Jeronimo Enriza Yutuk, Josephine Patdu Villarino, Mike and Maria Anli, Henner and Lilibet Silvestre, Mercy Dungka, Linda Mercado, Dr. and Mrs. Pedro Mercado, Mrs. Lerma Dizon, Mr. and Mrs. Rick Laksamana, Mrs. Ellie Carlos, Nene Fernandez, Judith Romero, Belen Di Mabuyo, Jaime Roman, Mr. and Mrs. Benjamin Singyan, Billy, Ruchi, Brian Boy Singyan, Mago and Edika family, kambeda po rin karelang familia. Para king special intention dari Encarnacion Bernardo, Jessie Salak, Maria Norin Mendoza, Nila Gopez, kambeda rin karelang familia. Para king kialdodang kiabaitan di, Shermel Therese Joy Vital, at Epipania Manalo. King quick recovery dari, Andre Louis Pineda, Veneranda Messina, Aldi Yabut, Madel Yanko Feliciano, Luz Viminda Madarang. Iulino sana king kayaryan ng maligaya, ring kapatad tamong mayango na biye, lalong-lalo na ing kaladwa ng William, king kayang first death anniversary, Remedios, king kayang first death anniversary, king 9 days ng Casimero, Maria Teresita, king kayang 40 days, Matilde, Jaime, Salome, Dominador, Leonor, Noli Senior, Edwin, Dominga, Anita, Roberto, Danilo, Irma, Abundiang, Eusebio, Paulino, Edilberto Senior, Florentino, Remedios, Peter Jan, Felicidad, Fernando, Bong, Hener, Rossi, Norlito, Verenice Kate, Domingo Senior, Catalina, Anita, Jose, Rita, Jose Senior, Epifania, Jose, Cristita, Maria, Matilde, Jaime, Dominador, Rustico, Ernesto, Marino, Florentino, Vicente, Roman, Enriqueta, Napoleon, Maria, Elena Magdalena, Javier, at ding sablang kaladwa king purgatorio. Kaniting Aldo, pagmasusyantaya ing solemnidad ng San Jose, esposo ning Nuana Virgen Maria. Antimong metong a familia, makiabe tamo, king dalit a pamuklat.
King lagyo ng ipam, poning anak, kamponing Espiritu Santo, Amen. ing grasya ning ginutang Jesucristo, lugod ning Dios, sa ting sala ning banal na Espiritu manatiliya kaya kayungan. At keka antimorin. Pakamalan kong kapatad, dabi-abi tayo pong pagmasusyan, ing ka-fiesta na ning kekatamong pakamalan, San Jose, kaniting kayang solemnidad. Kilalanan tayo ting metong atatang mitmu, king tepangan, inarapan, ing miyayaliwang hamon na ning biye. Banala pong dinan, masanting at maya pabye, ting mindu, Maria, at ing kayang pakamalan ay anak. Ipanalangin tamo kaniting misa, king itamongan, ipanlualo na katamong San Jose. Iligtas na katamo, king nanumang sakit at kapahamakan, at parati na katasanang tutuntun adalan, king Dios. Yabe taya naman po kaniting misa, king first death anniversary ng Norma Canua. Batangan pong maging karapat-dapat si Shantala pa, panyawad talang kapatawaran at pagkalungkutan tala ding sablatang kasalanan. Itangan po magkumpisal ko, King Dios ang mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip aman wat dapat at miyayaliwang kakulangan. Ulinita, ipanigapu ko kang Santa Maria ang kapilanmang birhen, karing sablang anghel ang pon santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, king Dios, aginuta mo. ing Diyos sa mayupayang tutu pakalulwa na katamo at king pangapatawad daring kasalanan tamo, idala na katangan sana king Bielananga. Amen. Pakalulu, 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 Ginu, pakalulu, pakalulu, pakalulu. Kristo pakalulu, Kristo pakalulu, Ginu pakalulu, 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 Ginu pakalulu, pakalulu, pakalulu. Gloria in excelsis Deo. Karing taong kayang kaluguran, Ginong Diyos sariling banwa, mayupayang Diyos at iwan, Uriada ka, sasambanda ka, salamatan ka, pauling kaya ligaya. Anak ning ipa, yung Diyos tala pangabos ning yatu, pakalulwan mo kami, ikang tala pang binatan ni Diyos ipa, tanggap
Kagum ning Espiritong Banal, ing ligaya. Manalangin tamo. O Diyos ay pami, penibala mo king tapat ng kalingapan San Jose, ing mula ring banal na misteryo ning pangakabos ning tao. Ipagkaloob mo sana king detimuring banal na misteryo, ingatan ang pon agam pananala ning banal na kapulungan mo kambe ning pamamilata ng San Jose, apatulunana. Itingan po aduan mi keka o Diyos, king kapamilata ng Jesucristo ng anak mo, ang mabibiyang pon magari kambe mo king kametunganing banal na Espiritu, manggaman king alananga. Amen. Pamamasang iba't king kaduan ng librong Samuel. King benging ita nga naning ginukang natan. Puntalan me ing talasuyo kong i David, at sabihan mo king pasabi ko inganti kaniti. Aliwa ika ing mitalakad king templong pituknangan ko. Potang matena ka at mikutkut king kutkutan daring makatwa mo. Gawan king ari ing metong karing anak mong lalaki, at gawan king matatag ing kayariana. Ya ing mitalakad king templo para kanako, at papanatilian ke king kapilan paman ing trono ng luklukan. Ako ing maging tatana, at iya naman ing maging anako. Nung mikasalaya, parusan keng antimoing pamamarusa, naning metong atata, king anak ng mikasala. Manatiliya ing kekang pamilya, at ing kekang kayarian. Manatiliya ing kekang trono, king kapilan paman. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Dios. Dalit apakibat, inganak ng David, miya kapilanman. Inganak ng David, miya kapilanman. Parati kong idalit, o Ginoo, ing lugod mong ekukupas. Ibalita ko ing katapatan mo, king kapilan paman. Uli nga lang kayang gana ning lugod mo, ing katapatan mo matatagyang anti ing banwa. Inganak ng David, miya kapilanman. Nga nang sinabi, ating kasunduan agewa ko king kakong pinili, penga kuko kang David, at alasuyo ko king lahina kakuyang papanatilian. Ari kapilanman, ating kayariana, eya may wakasan. Inganak ng David, miya kapilanman. Kanako sabiana, ika ing tatako at Diyos ko, ika ing talaingat at talapagligtas ko. Parati keng tuparan ing pangakong binyeko, at ing kasunduan mi manatiliya. Inganak ng David, miya kapilanman. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo karing tao Roma. Pengako na ning Diyos kang Abraham at karing lahi na king ingyatu maging bandine. Miyabiyeya iting pangako uli na ning pamaminto ng Abraham king kautusan. Nune uli na ning meniwalaya at tinggap ning banal ning Diyos. Inya makatalakad ing pangako king kasalpantayanan, ban makilala king ing pangako, metong yang grasya ababyen ng alangbayad ning Diyos, at makasadya para karing sablang lahi ng Abraham. Emo karetang mamintu king kautusan, nune pati nakaretang ating kasalpantayanan, akalupa ning kang Abraham. Tata, taya nga ni Abraham, anti mo ing sasabian ning kasulatan, pepalyaryan dakang tatara ding dakalabansa. Wa, tatataya nga ni Abraham, kingarapan ning Diyos, nung keno na binili ing kasalpantayanan na. Ing Diyos,
apasubling me karing mete, at mumutos kim pangalto daring bage, sadyang makalto. Agyamang paninayan ng Abraham, menayaya pamurin at meniwala. At king antikanitang paralan, milyariyang tatara ding dakalabansa. Antimoing mi pangako keya kanitang misan, ding lahi mo maging kasing dakaldala ring batuin. Uli na niti, king kapamilatan ning kasalpantayanan na, metanggap yang banal king Diyos. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Dios. Parangalan tayo ing maya pabalita. Kapalad daretang king templo mo manok nangan, keka magkantalang kapurian ayalang kawakasan. Ing ginumanatiliya ke kayo. At keka antimurin, Pamamasa king maya pabalita agpang kang San Mateo. ligaya keka o Ginoo. Jacob yay tata ng Jose ay asawa ng Maria. Maria, yung ima ng Jesus, ang mayayawos Kristo. Antikaniting pangabait ng Heso Kristo, Mariang imana at Jose, atin lang pamitangwanan kasal. Bayo ray ko ang mi kasal, may yakit king Maria, milamnane. Iti milyari king upaya ning banal ay espiritu. Jose ang maging asawa na metong yang banalataw. Eneboring misal baga Marina Maria, inya binalak ng kawanya na niyang lihim. Kabang isipan ng makanyan, pepakit ya kayaking paninaping metong anghel ning Ginoo. Nga na, Jose, alahi ng David, katatakot balausnan pakasala ni Maria uling kaglina milyariya, king kapabilataning upaya ning banal ay espiritu. Ibait ning meto ngaya nakalalaki, at ausan meng Jesus, uling ing magligtas king balena, king pamikasala na. Inyang migising ay Jose, ti parana, ing inutos na ding anghel ning Ginoo. Pakamalan kong kapatading mayap ng balita ding kekatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo.
Maya pagat panapon po kaya kayo ngan. may pagadpanapon po amo. At ngenipin po fiesta na ning kaya katamong pakamalan, yung solemnidad ng San Jose. Actually po, patulunan nga ako sasabi po, sabihan nyo, ewari po maya papastol tamo. Ayali po, San Jose, yung patulunan na ning mabilog, a Santa Iglesia Katolika, mabilog ayato. Kaluguran kong kapatad, o ini siyam ayaldo, pigo naman tayo po, deng miyayaliwa ng ugali, miyayaliwa ng aspetong San Jose. Ne po. Pero metong burita mong di nan maragula pansin ngening ka fiesta na, yapining kayang tepangan. Manwala ko pong matapang yay San Jose. Di ka manwala ka. Papya tatanguya wala. Kaluguran ko. Kaluguran kong kapatad. Nano yawaring kay katamong panlalawe keng matapang. Siguro gone were the days anyang impanlalawe takeng matapang, yapin detang mga ragula katawan. Detang maskulado nga manwan tamo. Nagyurang ibuat ang yang pilang kabang abias nga tamo. O kaya, detang matapang kay katamo, yapin detang agyura la. Deng miyayaliwang armas at agamit na lareti, baludong gamitan, king pa makipaglaban. O siguro sabiantang matapang ya, pinitang sugod ng sugod ng sugod, nepo. Ang yampang pilan laring kalaban ng Coco Martin, tapang na, manyambuiya sigurado yung probinsyano nga tamo. Pero, laing kamatayan yan, deg na yung pusa. Itae na po tapang siguro ito. Kaluguran kong kapatad, nano yung tepanga ng San Jose. Nung balikan tayo po ining pamamasang binasa tangeni at napong karaguling kayang paninap para kayang familia. Amaralastang pisasabyan ustong simbambeng iaware. Siguro tinong planong Maria, tinong pamitangwanan kasal, makasadya na yung gana-gana, pati na itang karelang buring maging familyada. Pero bigla-bigla, ngarapin kayong kapampangan, mitwag isabo. Bakit? Uling itang plano na, kapilan man, na matupad. Uling may yakit kingi Maria, milam na niya. Anyapin, inte pa nga ng San Jose ni, haliwa itang isalbagne, marine, Maria. Nune, kawanyanan niyang lihim. Pero atin niyang mas masanting a plano, ing Diyos kaya. Ing plano ng Jose, mitwag na. Pero ining plano na ning Diyos kaya, pikakunwan, balausnan, pakikasalan, Maria, pablasang iti, dapat na, ning banal na Espiritu, at atin niyang maragula plano, ing Diyos, para keka, at kinganak, aparagulan yung Maria. Kaluguran kong kapatad, ka mga takutan, na ano'y ni nga mo, bayungan iti, pero, kingmit mong sikanan alub, tengwanane, kingmit mong tepangan, inarapana, ing plano na ning Diyos. Ewari po maralas, daratang mo naman kay katamo yan. O ining buri kong malyari, emilyari, plap. O ini sana yung kanakong kaburian, nga mo. O ning kay bate na naman may gawan. Nano sabyan mo? Nakbisa, may sira na ako lub, may lako na ako gana, nga mo. Oy tayong talote, oy tayong takot, nepo. Kaluguran kong kapatad, di San Jose, papakit ning masanting ay alimbawa kay katamo, nabusal na ning nengkay, aliwaman ning kaburyan tamo'y magaganap, aliwaman ning plano tamo'y matutupad, aliwaman ning buritang yapining atsuking harapan tamo, pero matapang nang inarapan, ing plano ning Diyos para kaya. Ining kaya katamong kilalanan kang San Jose, kay ba't nanini, balo tayo po yung istorya, anyang mibait na yung anak, burira niya namang paten. Ako tatandaan nyo nung nino, kaya basta-basta, Haria, Herodes, seware, buri niya namang paten. Anya pinlawen me, linaban niya, may kipag-screamaya, may kitumbukan niya kang Herodes, ali. Pero para kanako, asambot ne, asaul ne Herodes, uling na ikuang apa na sakit, ang yang ketang kalingkingan inganak poprotektana. Pekay nga tingatane, pekarayu-rayune kang Herodes,
at kay bat meging ligtas siya, ing anak kambena ning kayang indu. Kaluguran kong kapatad, that is bravery. Ne po, yapin itay tepangan, apepakit ng San Jose as protector of Mary and his son Jesus. Karagulabage, na pong Holy Land pilgrimage kami. Po, biro ita. From nung nukar na bibayet, Bethlehem, dalane king Ehipto, kasakit na nita, pero ikwanang inarapan. Ing taong matapang, alang masakit. Kaya, agwunangan, arapan, ing sikanana, mo itang panaliga ng sarili na nune, panaliga ng sikanan manibatan, kay nga pong ginu. Kuyan mo naman sana nga kwata mo, kang San Jose, ining tepangan ay ni. Kaluguran kong kapatad, o ba't megin niya pong patulunana ning mabilog ga Santa Iglesia. Pope Francis sasabihan na po kay katamo, if he is able to protect Mary and her son Jesus nga na, he will be able to protect us also. Nung ing San Jose, ake katamong parangalan ngeni, yapin niya ing megprotekta king anak ay Jesus, itamo in continuation ng Jesus as the body of Christ, the church as the body of Christ, na hanggang ngeni, alang patugot na katamang paglwalo, alang patugot na katamong pagdepensa, karing miyayaliwang panganib, karing miyayaliwang bisang sumira at bisang manakit kay katamong Santa Iglesia. Hanggang ngeni San Jose tutuya ketang pangako na king Dios ang maging defender of the child Jesus, and even after his resurrection and ascension, ing kayang katawan, yapinitaming simbahang katolika. Kaluguran kong kapatad, inisanang tepangan na iti, yasanang harapan tamo, yasanang kamtan tamo, lalo na kening piyesta ng San Jose, lalo na ngening mamarap tapo kening mabayat kapag subukan, o bala mo pupot ang mamalbe kong balita, pot ang lulwal ka, hababalitan mo, bala magbalik na naman king isa. Pametong at metong, ing pamitatambayan at pamagmalasakit tamo king metong at metong